бемории дил на танҳо ҳолати саломатии ҷисмонӣ аст, балки метавонад тамоми ҳаёти шуморо дигаргун кунад ва ҳамзамон ба саломатии шумо ва умуман организми шумо таъсир берсонад. Чӣ хеле ки ба маънои маҷозӣ бигӯем, дил муҳаррики аст ки даврзанонии хунро дар организми инсон таъмин мекунад. аслан гӯем бемориҳои дилу рагҳоро беморӣ мегуфтанд ки беморие ки вобаста ба сину солӣ, яъне аз 55, 60 ва 60 сола боло аст. лекин солҳои охири тибқи иттилои ташкилоти умумии ҷаҳонии тандурустӣ бемории дилу рагҳо ҷавонтар шуда истодаанд ва ин боиси нигаронии на танҳо мутахассисони ин соҳа, олимон ва табибон ва ҳамчунин ҷомеаи шаҳрвандиро дар бар мегирад. аз ин хотир дар барномаи навбатии табиби оилавии ман мо тасмим гирифтем ки бобати бемории дилу рагҳо, сабабҳо, нишонаҳо, усули табобат ва албатта пешгирии он бо табибону мутахассисон суҳбате дошта бошем. салом арз мекунем ба ҳамаи бинандаҳои азизу арҷманди телевизиони видояти суғд. Бо шумо Насими Абдуллозода ва ток-шоуи навбатии табиби оилавии ман. Бо мо буданро аз хотир набароред. қабл аз ҳама мо табибон ва мутахассисонро ба барнома хайра мақдам мегӯем ва саволи аввалине ки мумкин аст моро насли наврас тамошо карда истодаанд ва тамошобиноне ки умуман дар бораи ана ҳамин узви инсон маълумоте надоранд, каме дар бораи чӣ будани дил дар организми инсон ва вазифаҳои он сухан мекардед. дили инсон ин як муҳаррик мебошад ки барои фаъолияти тамоми узвҳои организми инсон гардиши хунро таъмин менамояд. дили инсон ин як узви аз мушакҳо иборат аст, лекин ин мушакҳо аз он мушакҳое ки бадани мо дорад куллан фарқ мекунад аз рӯи сохташ. дили инсон якчанд функсияҳои ба худ муносиб дорад. ин функсии автоматизм мегӯянд, функсии гузарониш, функсии пайдо кардани импулсҳо ки бар дил ба мушакҳои дил кашхӯриро оғоз медиҳад. бемориҳои дил ин яке аз бемориҳое мебошанд ки ҳам дар сатҳи ҷаҳонӣ ин ҳам яке аз сабабҳои аввали фавфнокии беморонро, аҳолиро ва яке аз сабабҳои асосии маъюбии инсонро ташкил медиҳанд. ва дил як узв бошад ҳам бемориҳои зиёде дорад. ин ҳам бошад бемории ишемивии дил ки худ якчанд намуд зергурӯҳҳоро дорад. ин сактаи дил, кардиосклерози баъди сактавӣ, стенокардии фаъолияти ҷисмонӣ. дуюм ин бемории фишорбаландӣ ки худ ин як гурӯҳи калони аҳолиро дар бар мегирад. инчунин нуқсонҳои дарғоти дил, инчунин ҳар намуд кардиомиопатияҳои дил, инчунин миокардитҳо, перикардитҳо ва ғайра, яъне ки бемориҳои дил намудҳош зиёд мебошанд ва дар як барнома ҳамаи ин бемориҳоро баррасӣ кардан албатта мушкил аст. бале, дар ҳақиқатам дуруст гуфтед. бинандагони гиромӣ, хотиррасон мекунем ки ҳар як табиб албатта дар кору фаъолияти хеш соатҳои муайян дорад ки бояд бо беморон суҳбат бикунад ё ин ки ҷарроҳӣ ҳаст ва як нафар мутахассиси мо нав ба студияи мо ворид шуданд. мо шуморо хайра мақдам мехонем ва албатта дар идомаи барнома мо боз ҳам пиромони бемориҳои дил ва чӣ гуна ҷарроҳӣ кардани он бо он кас ҳамсуҳбат мешавем. ҳоло бошад ба мутахассиси дигар муроҷиат мекунем. марказҳои саломатии зиндаи аввали қабули беморон маҳсуб меёбанд ва умуман гӯед ки беморон аҳолӣ ба шумо бо нишонаҳои бемории дил муроҷиат мекунад ё ин ки шумо баъд аз суҳбат кардан ин чизро аён мекунед ва ба мутахассисон дилшиносон равона месозед. бо мо муроҷиат мекунанд асосан бо шикоятҳое ки масалан бо пайдошавии дар мавқеи дил ё ин ки дарди сарчағзанӣ, пастшавии хотирот, норасоии ҳаво, бо ҳамин хел шикоятҳо муроҷиат мекунанд. агар
موینی تیبی باشد به شکایت هم میبیایم ما اگه خیلی بیماری یافتن هم ممکن که از یکی از آنها بیماری فشار بلندی می باشد که بسیار وقت ناعیان میگذرد. در وقتی چین کردن فشار خون از 140 به 90 بلند باشد ما باید که این کس را نظارت کردن آمده کار دوامی 2 هفته 3 هفته اگر از 140 90 از این بالا باشد ما باید که آن کس را با تحت نظارت گرفته تبابت کنیم. تشکر زیاد. و چیزی که متخصص گفتن البته شماره نمودهای بیماری دیل خیلی و خیلی زیاد است و بگویید که از همه سالهای آخر همچون شما متخصصان شما روز با همین بیماری کار و فعالیت میبرید کدامی از آنها بیشتر در تجربه شما رو میخورد؟ در تجربه ما که ساحه بیماری های تربادی است اساساً خودی بیماری های تربادی این تنها یک ضرربینی خودی بغم ها نیست بلکه ضرربینی همه سیستم تکیه و حرکت و اینچنین موشک ها و درغات های دل است. امروز ها بیمارانی که گرفتار بیماری های تربادی می باشند به ما مراجعت میکنند اساساً با شکایت های دردناکی در موضع دل، پیدا شدن درد در سین نوابسته است سین سال جوانی هنگام حرکت های جسمانی و اینچنین گوییم که خود علتیابی پرده های دل و درغات های دل اساساً هنگامی گرفتار شدن به ورجه شدیدی تربادی یعنی هنگامی تربادی شدید به قید گرفته می شود و اینچنین هنگامی دیگر بیماری های سیستموی بافته پیوست کننده هنگامی باد خورده هنگامی واسکولیت ها نیز علتیابی بافته های دل به قید گرفته می شود که اساساً بیماران با شکایت های نفس تنگی دلزنی و دردناکی موضع دل مراجعت می کنند. تشکر زیاد. و سینوسو چگونه شده است خیلی که اینجا تشکیلات عمومی جهانی تندرستی هشدار میکند که متاسفانه چنین بیماری ها بین جوانان نیست بسیارتر واخورده ایستادن. در تجربه شما چنین حالت ها هست؟ بله اساساً وقتی که گپ درباره ورجه شدید تربادی رفت این بیماری است که بیماری ایمونی و التهابی است که با ضرربینی بافته ها و پرده های داخلی دل یعنی اندوکارد میگذرد. در این وقت این اساساً سن و سال نورسی و جوانی را این بیماری اساساً فرا میگیرد که از سن 16 سال بالا وقتی که به این بیماری گرفتار میشوند با چنین شکایت هایی که در بالا نامبر کردیم مراجعت میکنند. اساساً ورجه شدیدی تربادی خیلی که قید کردیم در سن و سال نورسی و جوانی به قید گرفته می شود. باقی مانده سالها باشد با پیامد همین بیماری ها با آریزه های همین بیماری ها به ما مراجعت میکنند. تشکر زیاد. و یکی از سبب ها رو ما فهمیدیم که این ترباد است بیماری های دلی و رگکارا باز چی سبب شده میتواند؟ از روی اون معلومات های آماری که در مرکزی ما جمع آوری کرده می شود در جای اول در نظارت دلشناسان این بیماران با بیماری فشار بلندی شریانی در قید می ایستند و در دویم جا این بیماران با بیماری اشیمیایی دل با هر گونه نمودهایش. البته به گرفتار شوی بیماری های دل یک چند عامل های خطر مساعدت می نماید. این عامل ها زیادند. یکی از عامل های اساسی هاشون من نامبر کرده میگذارم این هم باشد تماکو کشی، کم حرکتی، وزن بر زیادی بدن، اینچنین ارثیات انسان، طرز خوراخوری انسان، اینچنین در بیمار جای داشتن دیگر بیماری هایی که با علتیابی رگ‌های خونگرد مثلا دیابت قند، خود فشار بلندی یکی از سبب های گرفتار شوی به بیماری اشیمیایی دل می باشد. اساسی همین سبب های عامل های خطری موجودند که به گرفتار شوی بیماری های دل آورده می رسانند. جوانان ریز مشاهده می‌کردند در مرکز شما؟ البته وقت‌های آخر بیمارانی می خورند که در سن و سال نسبتاً جوان گرفتار سکته دل شدند، لکن اساسی سن و سال گرفتار شوی سکته دل این از 60 بالا، لکن البته حادثه هایی هستند که بیمارانی سن و سالشان 36 ساله 40 ساله نیز به سکته دل گرفتار شده در مرکز ما تبابت گرفتند. یعنی سببی آن رو باز از همین طرز حیاتی انسان شما میفهمید که کم حرکتی است، در جای نشسته بسیارتر کار میکنند، مشق جسمانی نمیکنند و عموما طرز غذا نیست دیگرگون شده است.
албатта он омилҳои хатаре ки мо ҳозир номбар намудем агар онҳо дар якҷоягӣ дар инсон вохӯранд дар инсон ҷой дошта бошанд онҳо дар мисли арифметика ҷамъ намешаванд хатари гирифторшавии инсонро ҳамчун зарб зиёд мекунанд яъне ки агар як омили хатар бошад як миқдор агар ду омили вай бошад хатар бошад дучанда се омил бошад сечанда гирифторшавӣ ба бемориҳои дилу рагҳо афзоиш меёбад. ташаккури зуд. Ва кадом намуди беморӣ аллакай ба он оварда мерасонад ки шумо маҷбур мешавед ки ҳамин бемориро ҷарроҳӣ кунед? ин аворизи бемории фишорбаландӣ ин инсулт ва инфаркти миокард мебошад. Инсулт майнаи сар шуда метавонад аз сабаби ки дар вақташ дорӯи намехӯрад ё ба духтур муроҷиат намекунад. хусусан дар мо чандбора мо такроран беморҳо мегӯем онҳо ҳамин ё 10 рӯз ё 15 рӯз дороро истеъмол мекунанд аз назорати духтур дур мешаванд ва сабаби ки ба худ аҳамият надодан вақташ ба духтури минтақавӣ муроҷиат накардан бо аворизҳо ба назди мо мебиёянд ки аллакай онҳоро ҷарроҳӣ кунанд лозим аст. кадом намуди ҷарроҳиро шумо гузаронида истодаед? мо аллакай гуфтам мумкин тамоми ҷарроҳиё ки дили ҷарроҳӣ ҳаст ҳамаша гузаронида метавонем. ин ҳам бошад ба монанди масалан шунтикунонии аортокаронарӣ, протезкунонии дарғоти митралӣ, аорталӣ, трикуспидалӣ. ин ба ҳам калонсолон ва ҳам бо мо шӯъбае дорем ки шӯъбаи бачагона ҷарроҳии дили бачагонаам гузаронида мешавад. умуман ягон намуди ё ин ки усули табобати муосир пайдо шудааст дар мо ё ин ки усули табобати бемориҳои дил якхела аст челе ки мегӯянд ин аллакай стандарти ҷаҳонӣ аст ё ин ки мумкин аст таҷҳизотҳо ворид шуда истода бошанд ба маркази шумо умуман дар видояти суд? албатта илми тиб ин яке аз илме мебошад ки доим дар афзоиш дар тараққиёт мебошад. сол аз сол тавсияҳое ки аз тарафи ассотсиатсияҳои дилшиносӣ дида баромада мешаванд барои табобати ин ё он бемориҳо тавсияҳои гуногуни нав ба мо маслиҳат медиҳанд. масъалаи таҷҳизотҳои нав ба айни замон дар маркази мо якчанд таҷҳизотҳои муосир васф карда шудаанд. ин ҳам бошад ангиографе ки аз дохили рагҳои хунгард гузариши рагҳои хунгарди дилро, майнаро, гурдаро месанҷанд ва ба духтурон барои ташхисгузорӣ ва давоми табобати бемор маслиҳат медиҳанд. инчунин чихеле ки гуфтанд айни замон яке аз равияҳои нави тиб дар кардиология дар дилшиносӣ ин ҳам бошад равии эндоваскулярӣ ки бисёри нуқсонҳои дилро ба таври бе буридани бадан тариқи эндоваскулярӣ клапанҳои дилро иваз мекунанд. ин корро дар маркази мо якумин маротиба дар ҷумҳури ҳамин соли гузашта карда гузаштанд. ин ҳам як навигарӣ дастовард аст дар соҳаи тандурустии вилояти суд ва ҷумҳурии тоҷикистон. марҳамат, дар бораи анамин намуди ҷарроҳӣ сухан мекардед. ҳозир ҷарроҳие ки бебуриш гузаронида мешавад дар маркази мо якумин маротиба соли 24 мо 9 май 24 якумин маротиба оператсияи тавӣ мегӯям. ин трансартарияи протезированӣ яъне ки протези аортае ки размераш 3 сантиметр ҳаст бо биопротези ки вақти гузаронидан аз пой ва ғунучин шавад агар ҳамагӣ 1 сантиметрро ташкил мекунад ва бо ҳамун артерияи рони чап ё рост гузаронида мешавад то худи аорта ва ин протези дарғоти аорталӣ муддати ҳамагӣ мана дар маркази мо гузарондем ҳангоми бебуриш дар муддати 25 дақиқа протез кунонида шуд ва бо муваффақият ин бемор мана дар қайди ҳаёт ҳастанд. 1 сол мо назорат кардосим тамоми таҷҳизотҳое ки инҳоро ташхис мегузоранд ҳамашон дар
тоҷикистони худо мо гузаронида мешавад. зарурияти аз тоҷикистон берун баромада ягон чизи муосира кофтан нест ҳозир. ҳамаш дар маркази мо бо дастгирии албатта пешвои миллат муҳтарам президенти мо ҳамин чизҳо ташкил карда шудааст ва мутахассисони мо бо мутахассисони мана Федератсияи Россия бо мутахассисони Олмону Қазоқистон имрӯз мо ҳамкорӣ мекунем. Дар вақти заруриятӣ мо метавонем русиш бигӯем мастер-класс онҳо гузаронанд. мо ҳамроҳ дарсҳои омӯзишӣ гузаронида ҳамин ҷарроҳиҳои мушкиле ки дар клиникаҳои бо нуфузи ҷаҳон гузаронида мешавад дар маркази мо гузаронида шуда истодааст. боз ҷарроҳиҳо ҳаст ки мо дар маркази худо мо гузарондем. ин ҳам бошад бо протезкунони дар ғоти митри аортали аз мини доступ мегӯянд, яъне ки аз буриши ҳамагӣ 10-12 сантиметр ҳамин ҷарроҳиро гузаронидем. ин ҳам бо муваффақият мебошад. имрӯз беш аз 1000 нафар мо беморҳои ҷарроҳӣ гузаронидем. бемории шунтикунони аортикарини давомӣ аз соли 2015 мунтазам ин ҷарроҳиҳо гузаронида мешавад ва 2022 шӯъбаи ҷарроҳии бемории ишемии дил кушода шудааст ки беморон бемалол омада муроҷиат карда ин ҷарроҳиҳоро дар маркази мо гузаронида истодаем бо нақши чорабиниҳое ки имрӯз шогирдон бисёр ин чизо киди аллакай мо гуфти ва дастошони рост кидагӣ бемалол гузаронида истодаам ва натиҷаҳои хуб киди. ин ҳам бошад шунтикунони аортикаринарӣ ҳам дар дили истода ва ҳам дар дили кор карда истода. яъне ки дил кор мекунад, ҷарроҳӣ ҳамагӣ 2-3 соат давом мекунад ва бемор метавонад рӯзи оянда дар ҳуҷраи худаш бошад ҳам ягон мамонеги барои ин ҷарроҳиҳо нест аст. خیلی خوب باعثی خورسندی و باعثی سرفرازی هم هست که ساحه تندرستی در ولایت سوق و جمهوری تاجیکستان سال از سال پیش می رود و سالهای پیش خیلی که گفتم با دولت‌های خارجی با مبلغ‌های کلان همین عملیات‌های جراحی گذرانیده می‌شد و نفرانی که سطح زندگیشان پست بود متاسفانه نمی‌توانستند همین کار رو به انجام رساندند. لیکن خیلی که گفته ایستادن باعثی خورسندی و سرفرازی نه تنها мо рӯзноманигорон балки тамоми аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон маҳсуб меёбад. инҷо мутахассис дар бораи омода кардани шогирдон гуфтааст. насли ояндаи синоатабибони оянда меравад, валекин дар халқ каме ба ҷавонон боварӣ кардан дар дилашон ҳарос ҳаст. барои ҳамин барои боварӣ кунондани онҳо чӣ қадар ҷавонон ҷалб карда шуданд аллакай ба ин соҳа, дар кадом донишгоҳу донишкадаҳои тиббӣ таҳсили хешро ба анҷом расонидан ва албатта шумо гуфта метавонед ки аллакай онҳо мутахассис ҳастанд. албатта ҳама сола дар маркази бемориҳои дили вилояти суғд хатмкунандагони донишкадаҳои тиббии ҷумҳуриямон баъди хатм кардан ординатури клиникии худро мегузаранд. ҳама сола тақрибан то 20 нафара мешавад ки ординатури клиникиро дар маркази мо ва дар донишгоҳи такмили баъди дипломии кормандони тиб гузашта меистанд. ҳар яки онҳо бо як мутахассисони варзидаи марказ ҳамчун роҳбар ҷалб карда мешаванд ва айни замон ҳами онҳо донишу малакаи худро ҳамчун амалӣ такмил дода истодаанд дар ҳама он машғулиятҳое ки дар марказ аз тарафи мутахассисони марказ аз тарафи ассоатсияи дилшиносони вилоят гузаронида мешавад. онҳо фаъолона иштирок мекунанд. бисёри ошон дар конфронсҳои байналмилалӣ мана моҳи майи ҳамин сол дар шаҳри Тошканд ҳамашон иштирок карданд. онҳо дар конкурси мутахассисони ҷавон иштирок карда баромад намуданд ва ҳамаи мо ҳаракат мекунем ки онҳо аз як ҳамин гузаштани давраи такмилашон як фоидаю баҳраманд гарданд.
تشکر زیاد. یعنی که شما استادان علاقه بالای آنها خیلی نظارت جدی میبرید. اصلا برای همه میگویند که برای پیشرفتی هر یک کسب باید که کسب رو دوست دارن. البته کسب طبیبی به فکرم به غیر از دوست داشتن این مسئولیت خیلی بزرگ است. چخیلی که اینجا متخصص گفتن برای گذراندن یک همون جراحی که 3 سانتی متر است خیلی خوب است. با اصطلاح گویم یک کاری زرگری است. بنابر همین چیز مسئولیتی از بالای خود کار کردن یا اینکه دوست داشتن کسب بسنده است در گذراندن همین عملیات خیلی مشکل به فکرم. نه البته به غیر از دوست داشتن البته دوستداری این درجه اول است. کسب با این هر روز از بالای خود کار کردن نکن. کتاب خو من امروز مسئله اجتماعی شبکه اجتماعی حاضر یگان ممانیگی نیست. گفتی روسیش به اینفورماسیون گولدنی تو. همون به ما شاگردای وقتی خالگی به همراه من شهرجان اشانقلوف حاضر مانده آنلاین وای هست. حجره هست با تلویزیون‌های کلان با من اینترنتی صورتش تیز ما میتوانیم تلکمونیکاسیون کنیم با همون جراحانی که در آلمان و در فدراسیون روسیه همون جراحی که روسیه بگویم ماستر کلاس میگذارن هم سوالی خودتیان هم تماشا کنن هم در آینده برای تجربه آموزی به شهری مثلا فدراسیون روسیه بسیاری من حاضر درباره اندواسکولری گفتیم فیروز جان با قیف آمدگی ما از نوسیبیرسک امروز اون جراحی هایی که نازکی خود دارد من به نزدیکی یک کودکی 11 روزه از من تولد خانه آورده همون نقصان برطرف کرده به همون کودک یک نجاتی گوییم در آینده زندگی مقرری بوده میتونه. همین چیزا پیدا شد. برای همین امروز جوانو بسیار پیشرفته ایستادن. ما خرسند هستیم. ما دستگیری میکنیم. من خیلی درس تشکیل کردگی همراه اونها کار میکنیم. به غیر از دوست داشتن با هر روز چیزهای نو برآمدست. این علمی تیپ در یک جا نمیستد. روز به روز رونق میگیرد. باید من از جراحی که مینی دوست میگویم این چیزهای خوانده هم تجربه آموزی کنن و هم بسیارتر خود آموزی کردنشون در کار. ما این چیز به همون طرفدار هستیم. تشکر زیاد. خیلی خوب است چون که یک حجره‌ای گفتید حجره‌ای که در حقیقت به طور آنلاین در تمام نقطه‌های جهان و میتواند پیوست شود و این یک نمودی با اصطلاح طبی گویم کانسولیو میشود بین طبیبان تمام دنیا گویم هم خطا نمیکنیم چون که آنلاین این یک واسطه و سیستم است که میتواند تمام کره زمین را توسط اینترنت پیوست بسازد و این هم باعث پیشروی ساحه طب و مخصوصا ساحه دلشناسی است. خب تشکر زیاد. اصلا چلی که شما گفتید استاد اکثریت بیماران شما در دوامی که در مرکزهای شما هستند تحت نظارت شما هستند همه کارو 100% اجرا میکنند همه حب‌ها و نمودهایی که پرهیز است همون رو در حقیقت هم عمل میکنند لیکن بعد از آنی که از بیمارخانه میبرند خیلی گفتن از نه آهسته به حیات مقرری خیش برمیگردن. همین چیز به مسئولیت شما دکترانی طبیبانی عائلوی می ایستد یا اینکه به شما نیز باید مراجعت بکنن؟ ممکن است خیشان و پیوندان شما رو باخبر کنند که مثلا پدرم یا اینکه برادرم باز از توصیه شما بیرون رفته ایستاده است. در همین حالت چیکار کنیم که اکثریت با بیننده های چیز همین حالت رو بفهمانیم که وقتی که به همین بیماری دچار شدن آنها باید که قریب تمام اون همین ریجی توصیه که طبیبان گفتن آن را حتما رعایت کنند برای بهبودی سلامتی خودشان. البته آن شخصانی که گرفتاری بیماری فشار بلندی یا خود بیماری ایشمی دل می باشند باید یک چند توصیه هایی که حاضر ما نامبر میکنیم باید اجرا کنند. یکمش اینکه آن عامل های خطر که ما در آغاز برنامه گذاشته بودیم اگر در حیات خود داشته باشند البته آنها رو برطرف کردنشان در کار، یعنی دستکشی از سیگار کشی از استعمال مشروبات توی الکلی اسپریتی، دست کشیدن از پرخوری، رعایت کردن وزن خود، اینچنین هر روز یک اقلا نیم ساعت راه گشتن یا با یگان تربیت جسمانی مشغول شدن. آن داروهایی که دکتر به آنها توصیه داده است
онҳоро бояд мунтазам истифода баранд, миқдорашро, дозашро худсарона бе тавсияи духтур иваз накунанд. гарчанде ки ҳолати онҳо хуб бошад ҳам он доруҳоро бояд истеъмол карда истанд ва мунтазам ба назди духтури оилавишон ё духтури дилшиноси ҷои истиқоматишон муроҷиат намоянд. албатта фишори худро мунтазам санҷида истоданашон дар кор. ҳамаи он тавсияҳое ки агар риоя кунад аҳолии мо, муроҷиати онҳо бо оризаҳои ин бемориҳо ба назди духтурон албатта коҳиш меёбад. ташаккури зӯ. дар соҳаи тарбутшиносӣ чӣ кор кунем? пешгирӣ барои чӣ хеле гуфтед наврасон ҳастанд барои падару модарон? бале дуруст қайд кардед. пешгирии асосии гирифтор нашудан ба оризаҳое ки дар боло қайд карда гузаштем, якум ин дар соҳаи бемориҳои тарбодӣ ин табобати пурра ва мукаммали ҳамон вараҷаи шадиди тарбодӣ, яъне тарбодӣ шадид аст. яъне табобати пурраи антибактериалӣ, табобати статсионарӣ ва пас аз рухсатӣ шудан аз беморхона ин бициллина профилактика мегӯянд, яъне истифодаи сӯзандоруҳои бициллинӣ ки ин бевосита метавонад ба оризаҳои онҳоро пешгирӣ кунад, яъне оризаи пайдошавии нуқсонҳои пайдошудаи дарғотҳои дил, пешгирӣ мекунад пайдошавии дар баъзе бемориҳои системавӣ, пайдошавии фишорбаландии шушӣ мегӯянд дар шараёнҳои шуш вақте ки фишор баланд мешавад ва умуман ба беҳтаршавии ҳолати бемор оварда мерасонад, яъне ин табобати дурусту мукаммал ва пурра ва пас аз он зери назорати қатъии тарботшинос ва табиби оилавӣ истодан ва истеъмоли он ҳаб ва сӯзандоруҳои бициллинӣ ки табибони тарботшинос таъинот мекунанд, онҳоро сари вақт гирифтан. ба бисёр беморон тавсия медодам ки он беморое ки аллакай бемории фишорбаландӣ доранд, як дафтар ташкил кунанд, ҳамунҷо кай рафтан назорати духтурба қайд карда шавад. рӯзҳое ки масалан фишорро чем мекунанд, ҳамунҷо навистанд пагоҳ, бегоҳ. яъне ки ҳар якта инсон барои худаш аввал духтури худаш шавад. агар вай бояд ки аз паи саломатӣ шавад, имрӯз истеъмоли мана хӯрокҳои камнамак, яъне ҳамун намаки баланди ошиям метавонад ба фишорбаландӣ оварда расонад, ё хӯрокҳои гӯем тунду шӯру сахт зирбондагӣ. имрӯз дар аксарияти имрӯз ваҳо беморон метавонанд дар кӯчаҳо хӯрок хӯранд. хӯроки солим дар кор барое ки на ин ки фақат ҳамин ҳаб хӯрдану бо дигар ин гуфти русиш ба здоровый образ жизни, тарзи ҳаёти солим гузаронанд, худашон назорати аввал худашон ҳангоми шикоят пайдо шудан ба бемор ба духтур муроҷиат кардан ва мунтазам бо тибби оилавӣ ҳамкорӣ кардан, инҳо метавонанд аллакай аз оризаҳо пешгирӣ карда шаванд. мо дар маркази саломатӣ агар беморӣ дар ёбем, агар ташхис кунем, масалан гирем бемории ишемияи дил ё ин ки фишорбаландии шариёнӣ, агар ҳолаташон нағз бошаду шикояташон набошаду ҳамаи ташхисҳои мисол сабти барқи дид, анализҳои гирифтан имконият бошад, мо дар марказ мегузаронем. агар оризаҳо дошта бошанд, масалан сактии дилшудагӣ бошанд ё ин ки буҳрони фишорбаландӣ дошта бошанд, инҳо аллакай нишондод ба бистарӣ мебошад. агар мо ин хел беморро ба маркази дилшуносӣ равона кунем, баъди он ки бемор сиҳат мешавад, ҷавоб мешавад, инҳо иқтибос медиҳанд ба бемор, бар ҷои истиқомат ва духтури оилавӣ ё дилшиносон муроҷиат кунтон гуфта ҳамин хел иқтибос медиҳанд. дар охираш паҳрезӣ нависта шудааст, реҷии коришон нависта шудааст, кадом талоботҳои давом доданда кор, масалан ҳабҳое ки як маротиба мек, 4 маротиба мек, чанд маротиба бошад, ҳамаша навистагӣ. мо бояд тамоми умр онҳоро дар таҳти назорат гирифта, бояд ки агар сактии миокарди нав бошад, агар як ҳафта 2 маротиба, сони 10 рӯз, сони 2 моҳ, баъд аз он ақаллан 4 маротиба дар як сол дида меистем. фишорбаландии шароиро
نینا نیست همه خیلی اقلا 4 مرتبه اگر باید که با دکتری دلشناس یا اینکه دکتری اویلوی مراجعت کنم که بعضی میشود که فشار خون از اگر یکم درجه باشد بعضی دویم درجه میگذرد آنها اگر بیماران نادرست هاپای استعمال کنند یا اینکه اگر من درست شدم گفته تماما استعمال نمی کنم همین خیلی حالتهای هم می شود اگر دویم درجه سوم درجه باشد که شود ما داروهای میتیم که در درونش 2 خیل دارو یا 3 خیل دارویی که فشار را پس میکنه توصیه میدیم مردمی ما مردمی هستند که به هر حال با اصولهای خلقی استفاده میبرند از غذاهایی که همسایه ها میگویند خواهیم نخواهیم از این چیز استفاده میبرند بهترش خودی شما بگویید که با اصطلاح روسی گویم گر پیشه для сердца چی این غذا است که برای دل ما کمک میرسونه برای اون نفرانی که به هر حال به همین کار دست میزنند بهتر از خود شما بشنوم از متخصصان که کدام غذا کدام نمودی لوبیاگی ها یا اینکه سبزیجات و میوه ها میتواند که دل را پرقوت کند همچون یک متد اصولی پروفیلاکتیکی در خانه میتوان استفاده برند غذای سالم این یکی از عامل‌هایی میباشد که جسم انسان را سالم نگاه می‌دارد برای این ما توصیه می‌دهیم که بیماران بسیارتر از میوه‌ها استفاده برند از سبزیجات استفاده برند از کوتی استفاده برند چخیلی که دکتر گفتن نمک کم کنند استفاده اش را اون چیزهایی که نمکی رسا دارد به مثل هر گونه کنسرو ها کمتر استفاده برند اینچنین در وقت تیار کردن خوراک اهمیت دهند در آب پز در بخ پز در گریل در کومور پختن این رواست لیکن طرز زیرباندن خوراک را کم باید استفاده برد در حیات در روزگار انسان اینچنین خیلی که شما گفتید لوبیاگی ها همه‌شان برای توصیه میدهیم که زیادتر استفاده برند از روغن های حیوانات دست کشیدن در کار در روزگار خود بسیارتر گوشت ماهی را استفاده برند بیماران تربات چخیلی که در بلوغ گذاشتیم برای دوباره گرفتار نشدن به تربات شدید و ورجه های شدید ترباتی این تازه کردن منبع های سیرایت میگویند یعنی این وقت باید حرکت کنند که به انمون انگینه یا تنزیلیتی که به بیماری شدیدی تربات آورده میرساند به انمون گرفتار نشوند یعنی استعمال نکردن نوشاکی های خنک اینچنین خوراک یا سبزیجات هایی که در یخدان نگاه داشته شده است و حرارتشان برای استعمال کردن غیر امکان است خنک و اینچنین در هوای سرد هوای خنک برف و باران و نمناکی زیاد کم ایستادن هنگامی برآمدن به کوچه ها در این آب و هوای نامساعد پوشیدن لباسی موافق توصیه داده می شود و اینچنین برای گرفتار نشدن به انمان نقصان های مادرزادی پیدا شده در قطعه دل امروز ها رابطه زیچی شعبه تربات بیمارخانه ولایتی با مرکزی بیماری های دل و جراحی دل و رگ های خونگردی ولایت بسیار زیچ براه مانده شده است همه بیماران تربات و ورجه شدید ترباتی که به شعبه بستری می شوند همشان از تحقیقات اولتراسدای دل محض در همین مرکزی نام برده شده گذاشته می شوند که این هم یک جهتی پیشگیری کننده آید گرفتار شوی به همین نقصان ها می باشد. من گفتنی هستم که بسیاری بیمارا میگن که ما کن هیچی نخوریم همه چی خوردن ممکن هر آنچه که در درون معیار است و برایش ما دارویی میکند هر آنچه که از معیار زیاد است همون نمک می بودن به نمک خور نمیگوییم نمک می همش در معیار شده نشده کار از معیار زیاد برای ارگانیسم ضررآور یعنی که زهر است همون به حدودی معیار مسئله برای دل گوییم ما بسیارتر توصیه میدیم اونچه که فورمین الیمنت یعنی که کالی مگنی همین چیزاش زیاد این در ترکیب قوق مویز بادام همین چیزها رو مثلا سحری میتوانم استعمال کنم برای ناشتا همین چیزا آماده کرده از همون بسیار نه البته با همین چیز ما فایده میکند گفته ما نمیگوییم 1 کیلو استعمال کنم همین 4 دان 5 دان 7 دان که اون چیز برای ارگانیسم همچون
چیزی ناتورالی هست. مثلا امروز تبلت من پناهگین با دیگه چیز اینا همه میدونه قریب کی، لیکن از محصولاتی که من در تاجیکستان خودم هست به درود همین چیزا در خانه خودشون هست، این چیزا میتونن از همین استعمال کنن در وقتی و پخته رسیدگی. مثلا انگور گوییم یا یگون چی ترمیوگی بسیارتر ما توصیه میتیم که ترمیوه یا سبزوات مثلا یگون سالاد تیار میکنن، خوریشو تیار میکنن، همینه پیش از خوراک اساسی کمتر استعمال کنن. این برای همکاری روده ها یاردم میکند. حاضر بسیاری بیماری هایی که فشار بلندی که میبینن یکم شکایتشون دمیشی شکم، یعنی که هضم طعام قیین‌تر میشد و فشار بلند میشد، نه اینکه آینده بیماری فشار بلند شد. ممکن انیمیا هم میشد، ما همین سنجش نمیگذاریم. همچی دیگه بیماری که آینده بیمار شدنشون ممکن، فشار بلند شدنشون ممکن و هم میتوانند درباره هضم طعام همین چیزای استعمال کنن که بیمار ارگانیسم آزار نبینه. همون در حدود معیار استعمال غذا برای ارگانیسم فایده‌آور است. ما همین چیز توصیه میدیم. تشکر زیاد. سلامت باشید. خیلی که بیننده‌های عزیز، طبیبان و متخصصان گفتم بیماری‌های دل و رکا بیماری هستند که پیوسته تا آخر عمر شما میتوانند همراهی بکنند و این چیز باز هم از خود شما وابسته است. یعنی رعایت کردن توصیه‌های طبیبان، اصول استعمال حب‌ها و گرفتن سوزنداری و عموما حالت‌ها و مهمش غذای پیشگیری کننده که چند لحظه پیش طبیبان متخصصان برای شما توصیه دادم. به هر حال باز هم آنها از هر کدام شما خواهش کردند که برای پیشگیری و عموما راه ندادن به چنین بیماری ها شما باید پیش از همه طرز حیات سالم رو انتخاب کنید. از همه عادت های بعد که پیشین داشتید، مثلا تماکو کشی یا اینکه استعمال مشروبات های اسپریتی به طور عمومی دست بکشید و همزمان حداقل 30 دقیقه شما میتونید در یک هفته 3 مرتبه حداقل با راهگردی پیاده سیر و گشت، چون که در ولایت سو در شهر خوجم اینقدر گلگشت‌های خیلی زیبا داریم و ساحلی دریای سیر است که شما میتونید به‌واسطه در همین باد و هوای تازه، مخصوصا که فصل تیر ماه هست، فصلی که باد و هوا الکی ملایم‌تر است و میتوانید که گرمی هوا اینقدر تاثیر نمیکند سیر و گشت کنید. همین چیز رو طبیبان دلشناس برای هر یکتان توصیه میدیم و مهمش این البته چیزی رایگان است. از شهروندان مبلغ زیاد یا اینکه وقت زیاد را طلب نمی کند، تنها مسئولیت شما را طلب می کند که برای سلامتی خویش آن را استفاده برده باشید. بیننده‌های عزیز، این بود تاک شوی نوبتی طبیبی عائلوی من و راوی این برنامه نسیم عبدالزاده. با توجهتان تشکر زیاد. یادآور میشیم که برای تهیه برنامه مرکزی تشکلی طرز حیات سالم در ولایت سو سهمگزار هستم. سلامتی خویش و نزدیکان خود را دائما احتیاط نمایید. خیر تا برنامه‌های آینده بردم باشید عزیزان.